Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Urukiko mu ntara ya Kiambu rwarekuye umusore w'imyaka 22 witwa Lawrence Walunge wakekwaho kwica abagize umuryango we bose uko ari 5. Ruvuga ko isuzuma ry'abahanga ryasanze afite uburwayi mu mutwe, kandi mu mategeko ya Kenya umurwayi wo mu mutwe akaba atemerewe kujyanwa mu nkiko. The Citizen TV yavuze ko uyu musore wigaga muri kaminuza yemera ko yishe se na nyina bamubyara, abavandimwe 2 n'undi muntu wari mu kazi wabo. Uyu mugabo urukiko rwanzuye ko arwaye mu mutwe rutamuburanisha, rwavuze ko yemereye abagenzacyaha ko abo bantu yabishe nyuma yo kureba ifilimi yakinwe mu Bwongereza. Abo bantu bose uko ari 5 yabishe umunsi umwe, abicisha ibyuma nk'uko yari yabirebye muri filime. Umukobwa w'inshuti ye bari bafunganwe nawe yarekuwe, ariko ubushinjacyaha buvuga ko azatanga ubuhamya bw'uko byagenze, nubwo nta mpamvu ifatika itangazwa bwana Lawrence Walunge yaba yarashingiyeho yica abagize umuryango we, uretse kuba yararebye filimi gusa. Ngo avuga ko yabahoye ko bamugenzagaho amagambo mu byo atasobanuye neza. Uyu wakekwaho kwica ababyeyi be n'abavandimwe be ngo yabwiye abagenzacyaha ko ubundi gahunda yari ihari ko ari ukwica umuryango wose akawurimbura, ariko akavuga ko yicuza kuba hari bashiki babiri barokotse kuko bari basubiye ku ishuri mbere y'uko asohoza uwo mugambi we tariki 5 kwezi kwa mbere, abandi bakaza kwicwa nyuma ya saa 6. Urukiko ariko nubwo bwose rwategetse ko atagomba kuburanishwa kubera uburwayi bwo mu mutwe bwagaragaye, rwavuze ko agomba kuba ari mu maboko y'igipolisi mu gihe cy'ukwezi kugira ngo harebwe ibindi bimenyetso. Nararanganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Moses Kibarama Nkonge wahoranye ishyaka National Unity Platform, akaza kuri hacyaguranye Rubatarias Bobi Wine yajyanye ubutegetsi bwa Uganda mu nkiko. Arabashinja kumushuka kujya kurega Bobi Wine ko yamwibye ishyaka mubeshyera. Yavuze ko byose yabikoze bitegetswe na leta ya Uganda. Uyu munyapolitiki arashaka ko leta ya Museveni imuha impozamarira kuko ngo yageze ubwo imufungira ahantu hatazwi, ndetse ngo yanakorewe iyicarubozo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe mu kirego Kibarama yajyanye mu rukiko avuga ko leta yabashyizeho igitutu we na bagenzi be kugira ngo barege babeshye ko Bobi Wine yabatwaye ishyaka, ngo batabyumvikanye kandi ngo ntibyari ukuri kuko bari babyumvikanye. Iryo shyaka ryaje guhinduka National Unity Platform, ryahoze ryitwa National Unity Reconciliation and Development Party. Mu kirego cy'igihimbano nk'uko Kibarama bivuga, leta yasabaga ko barega ko cyaguranye yihaye ishyaka binyuranye n'amategeko, ariko nyuma yaje kubatsinda. Kibarama na bagenzi barasaba ko urukiko rutegeka leta kuba impozamarira kuko muri ibyo bikorwa byose amazina yabo yarangiritse, ndetse ubucuruzi bwabo burahomba, kandi ngo inshuro nyinshi bagiye bafungirwa ahantu hatazwi bakanafatwa nabi cyane. Barasaba urukiko kubasubiza uburenganzira bavukijwe muri iyo nzira yose y'amanyanga banyujijwemo na leta ya Uganda, kandi bazi neza ko ibyo basabwa gukora babeshya. Ninyabije muri Tanzania abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe urwego rushinzwe kurwanya ruswa mu gihugu rwategetse ko abantu bose bazajya bakora ibyaha by'ihotera rishingiye ku gitsina na ruswa ishingiye ku gitsina bazajya bakurikiranwa nk'abantu bakoze ibyaha bibangamiye ubukungu bw'igihugu. Umunyamategeko w'uru rwego ruzwi nka The Prevention and Combating of Corruption Bureau yavuze ko ibyaha bya ruswa ishingiye ku gitsina bizajya bikurikiranwa nk'iby'abanyereza umutungo wa leta, kuko icyo cyaha kigira uburemere nk'ibyo wanyereje bya rubanda. Uyu munyamategeko yavuze ko impamvu iki cyaha kishimisha mu bire kizajya gihanwa nka ruswa isanzwe, ngo ari uko uyitanze ashobora guhabwa akazi nta bumenyi afite n'ubushobozi, kandi bene ngo umusaruro atanga ugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Umuryango w'abanyamategeko wo mu ntara ya Kilimanjaro wavuze ko guhana iki cyaha muri ubu buryo ari ugukabya cyane, kuko ubusanzwe ruswa ishingiye ku gitsina itari icyaha gikurikiranwa n'amategeko nshinjabyaha. Ubu ngo kuba bazajya bagifata nko kunyereza umutungo wa leta babihaye uburemere bidakwiye, kuko ngo ukurikiranyweho icyo cyaha atemerewe gutanga ingwate kugira ngo afungurwe. Hagati bari ku kinyamakuru The Citizen cyanditswe Perezida John Pombe Magufuli nyuma y'uruzinduko rwa perezida wa Ethiopia muri iki gihugu yahise ababariye abanya-Ethiopia barenga 1700 bafungiye muri iki gihugu bazira ko binjiye ku butaka bwa Tanzania badafite ibyangombwa. Perezida Magufuli yahise ategeka ko abaturage bayekurwa nta zindi mpaka zibaye, kandi ko ushaka gutaha ahita ataha. Abanya-Ethiopia bakunze guhunga igihugu cyabo berekeza mu majyepfo ya Afurika, ahanini bashakisha akazi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe imiryango itari ya leta yasabye Perezida Tshisekedi kureka ubunebwe, agashyiraho guverinoma ifite ingufu ishoboye guhangana n'ibibazo by'abaturage, akareka gukora politiki idasobanutse yaranze abanyapolitiki ba Kongo. Imiryango yavuze ko kuba umuhuza uzafasha gushyiraho guverinoma yarabonetse, ubundi hakwiye kwihuta igikorwa cyo gushyiraho guverinoma kigahita kibaho, abaturage bagakurwa mu rujijo bagakorerwa ibyo yabemereye, cyane ko umwaka ugiye kuba uwa kabiri ari ku butegetsi. Radio Okapi yavuze ko imiryango ya Société Civile irimo na Nouvelle Société Civile du Congo ndetse na Le Collectif d'Action de la Société Civile isanga igihe kigeze ngo batuye mu ntara z'umurasirazuba bw'igihugu bagira icyizere ko ubutegetsi buzabafasha kuva mu kaga k'intambara bahoramo zirimo iz'imitwe yitwaje intwaro. Ku rundi ruhande ariko ishyirahamwe ry'abadepite bashyigikiye Joseph Kabila uzategeka Congo FCC ryasabye ko abadepite bagize iri huriro kutarya iminwa mu nteko ishinga amategeko
ikongera ikibutsa abadepite ko hari ibyo Kabila asaba kandi agomba guhabwa. Biravugwa mu gihe inteko ishinga amategeko igomba guterana ikiga ukweguzwa kwa minisitiri w'intebe Bwana Sylvestre Irunga Irunkamba wanenzwe imikorere n'abadepite 300. Ibinyamakuru byo mu iki gihugu byavuze ko igihe Irunkamba yabaterewe icyizere akeguzwa na guverinoma ikavaho, ahazaza ha FCC mu kugira ijambo muri politiki ya Kongo haba hagiye nka nyomberi.